ka lona bo Jacob ke lebeng ha le bona o kare ba ba golwane ba ga ba le tlhaloganye sentle lena le ba ba lekana le lona ba ba ka le utlwang botoka ke bona a kwadile ga tupuo ya te ratwa ke lona re fatse leno dog a bua le lona so ba ta bua tsone dipuo tseo le lona le bo le utlwana mathata a lona le bo la rarabolola go tshwanetse go nne jalo ka jalo emang ka dinao khantsa bana re tlhaetse ka tsone mme ibile tsone tse ke di lomaganye le dilelo tsa moithuti wa Komadiba Secondary School diemo tseo ra itse ra tlhaloganya mme ibile ra itumela ha o di bua ibile o di bua ha pele ga batho gore ba itse gore go na le mathata le ene Minister wa Higher Education a itse gore Komadiba Secondary School le mo dikweleng tsotlhe tota go na le bothata jonejo go thusa botlhoko gore bana ba saje kana ba saje sentle ba sena ditilo ba sena ditafole ba sena dibuka tikologo e ba ithutela mmogo yone se e ba thusang e ba rotloetsa go botlhokwa gore dilo tse re di ele tlhoko re di tsibogele re di emise ka bonako mme ke dumela gore mo nako e khutshwane go tla ba bangwe ba ta gone ko go lona ko bo Madiba ko dikweleng tse tsotlhe ba tsile go tsibogela mathata bana le bogole kgang ya lona e utlwetse e tla latedisiwa go tla thomamisega wa bua gore allowance le gore ha e tla nteng gore a gore go lebega go na le mathata go dikgoreletsi re tla ntsha dikgoreletsi tsotlhe re baakanya gore bana le bogole ba tlamelwe mme ka ebile ba na le mekgatlho go botlhokwa gore mekgatlho ya bone e kgone go kopana le ministera a kgone gore a tseye dilelo tsa bone a di tseye ka tlhamallo dikgakololo tse le di buileng di utlwetse mme ne ke re ke heletse ka go leboga matshireletso ke mmitsa matshireletso ke le politiki le le tswang kgakala la mme yo emeng a emetse mahala pe o simolotse ko bokhanselareng a go hela ile mo parlamente a nna assistant minister mme jaanong go na le kgang e nngwe ke ka matshireletso tsela e ya mookane la e bona e tsamayang yana ya tswapo go kile ya tsengwa mo ditogamano National Development Plan ya re tsentswe ko pele ba bo ba e ntsha go twe madi ga ayo go lebega ile gore matshireletso ona a lole thata ko parlamenteng a lwela gore tsela e dirwe mme a itumela le bangwe ba itumela ba utlwa go teng mo ditogamano irile ha e ntshiwa tautona ne le rekgama matshireletso ona ya ko go rekgama e dule go tega e sa tlholo e tla dira e bona a bua le ene ka bogale jo rekgamane e le la ntha bo bona ka gore na itse le motho yo tlotlwang ebile matshireletso a motsaka tlotlo e tona tsatsi le ona mo shakhalela a bua mahoko a bogale e ile ha hetsa a batho ka selelo mme matshireletso a lela jalo e be le gore ke gone a ka dule a tswa tsamaya
a tlogela Rekgamahu Rekgama a sala ha mme mo nako e khutshwane a ba re go bitswa Matshireletso ha tsena ba morarinya tsela ya gago e tla boela mo ditogamano mme tsela ele ya boa ya dirwa ka selelo sa ga Matshireletso ha ngwe dilo tse re na le go sa di itse ha ngwe re bo re di tlhokomolosa ka gore re ba di party tse di harologaneng mme bo ammaruri ga bona party e bo bua hela e bile bo ka go buelela jone nkile ka mora ke re Matshireletso ke tlo go nna tautona mme ha ke tsena mo botautoneng ke tlo go direla sehikantsho ko Mahalape gore o le politiki la mme o emelane le dikgwetlo mme wa lwa go itlhella wa go hetsa mme re tshwanetse re go lemoge le bopelo kgale le boinelo le ka ha o berekileng ka teng ka dingwaga re tabo re mo lemoga jalo re sa mo lemogele gore party rile re mo lemoga gore ke motho wa Mahalape yo emetseng Mahalape mme a dira ka ha a dirileng ka teng mme ke a mo leboga nna mme ke mo gakolle gape mo mesepeleng e ke e tsamaileng le ebile ke gakolle le ba direla puso ba ne ba mo kwalla di-speech o itala ba mo kwaletse di-page di le bo 50 ha re tsena ko mahatsheng go tabo go twa bue metsotso e le meraro ka speech se le gore ha ka se bua ja ka sentse ke gore ke awara le sephato jaanong tiro e ne ke e bereka nna ka gore ke ne ke na le rega o late nna ya metiro e ne e le go baakanya go kwalla mme Matshireletso di-speech tse di thwahetseng ke mo kwaletse di-speech le ha tsela la Botswana ne ke re le mogedi e motse jana mme ebile gone mo gore rute gore le jaaka dithopo tse ne di heta ne go harologanwe ka diphathi mme ha re leng teng ga gona sepe se se re harologanyang jaanong re Batswana rotlhe ga gona yo ta kgetholwang ka gore o kile a ba le mo phathing ya gore ha o sa lla ko morago kana o sa kgone e tla be le ka wena o sa supi bonata le bokgoni le maitseo mo tirong ya gago ha ke wela ka go leboga re Mogalakwe le ba bangwe ba ba emeng ka dingwaga ba anamisa molaetsa one wa ditshwanelo tsa batho mme ba lole bangwe re ne re sa sologele ngwe ba ne ba sa sologele letsatsi la gore puso e hetoge jaaka ba ne ba eletsa le ta goroga mme le gorogile le ba itlhetse ba le botshelong ba bangwe ba ile mme le bone re ba gakologelwa jalo mme ka kgethollo ka letso kana kgang ya monna yo wa mosarwa yo o bidiwang Pitseng ga o berekwe e ne le kgang ye motho ya gore ke motho CKGR ko metsi a manong o tsholetswe ko o goletse ko batsadi ba gagwe ba ntse ko ebile bangwe ba bone ba hitlilwe ko o tswa mo CKGR a latile bongaka a ba lwala ka sebaka
go bo go raya gore o nna koo a ba atamelelwa ko New Qadi a kwadisiwa go twe ke mothoki ko New Qadi e le motho wa CKGR ha sena go tlhokagala bana ba gagwe le masika ba re ra go mmolokela ko ga bone puso ya gana gothelele ya ko makgotleng puso ile go gana gore motho a hitlhelwe ko ga bone bona bo se thogo ja rona re le puso re le setšhaba go bo go nna hela jalo le makgotla a ditsheko a le gompieno e reng ha ke thanya bosigo ke bo ke ipotsa gore ke judge wa mohuta mang yo senang bopelotlhomogi le sethohela se gakolodisa gore motho yo monna yo wa mosarwa o tswa ko CKG o ka tswa a kile a nna gope le rona le nna nka tlhokagala ko la itse gore ke tswa mo Mahalape ha ke re ke ba masika ba re batle go mphithela mo Mahalape go bo go ganwa go twe ke ne ke nna ko Gaborone a go siame a molao ha ile gore o teng o rialo a one molao wa teng o siame ka gore ha ngwe re na le go ikimedisa ka melao ye sa siamang ye re tshwanetse re e baakanye re bo re ngakalla ka melao ye re re ka gore molao wa re molao o tshwanetse o diragatse se se siameng mme se se siameng ga se tlhoke gore o bo o itse molao se se siameng wa se itse hela se gakolodisa motho sa mmolelela gore go lomo ga go a siama ke sone se irileng ha puso e simologa ya bo ere di judgment tsotlhe tsele re tswa mo go tsone ra di ithothlora ra re ga re sa thore amana le tsone ra bo re ka di 10 tsa ga December ke letsatsi le go tweng ke la mahatshehatse la ditshwanelo tsa setho ka lone letsatsi le ra go ya ko CKGR ke tabo ke le ko le nna re ile go hitha pitseng ga o berekwe monna wa mosara mme re sa mo hithe hela kana o ntse mo motshareng dikgwedi dingwaga ditshenyegelo tsa teng di go godimo thata mme kana ha re ne re sala re rile ba ga bone ba mohithe ra ba letella jaaka go tshwanetse e bile le selo se se siameng ha ne di gakolodi tsa puso di ne di kile tsa supa jalo go ka bo go sena ditshenyegelo tse jaanong ha re mohitha ko CKGR potso e nngwe e nna gore ra re ditshenyegelo tse tsone ke tsa gamang potso e ga ke tsietse re nna ga ke itse gore a lona ya le tsietse nna ga intsietse go theleng ebile ga ise ko intsietse ebile ga ikita intsietse puso ya go duela ditshenyegelo tsele ka gore ke yone mmeileng mo seemong se ha re go seditse motho e le monna wa mosarwa kana o hehela mo setšhabeng re le puso re tshwanetse ha re lemoga phoso ya rona re e baakanye ha go na le ditshenyegelo re duele motho yo o ntseng jalo re se ka ra o ngakalla re seka gone mo batho betso ha re dira jalo re nna puso jaanong ye se thogo e gatakang ditshwanelo tsa batho ye se nang mautlwelo botlhoko go tswa re bo re kwala re batla gore ka ngwaga wa 2016 bona gore le re batla gore re bo re le tšhaba ye mautlwelo botlhoko re bo re tswalela re nya yaanong ka 2036 nya re tsile go nna mautlwelo botlhoko e seng ka 2036 gompieno yana re tshwanetse re nne mautlwelo botlhoko go botlhokwa gore go nne jalo ba ga rona mme ebile kana ka tshwanelo nna ka ha ke itseng ka teng ka ha ke eletsang ka teng ha nako e leta ha ngwe ya be le pitagano ya nako hela e se sepega ha ke na le nako ke tla le reetsa nna le bua tota le ntsha dilelo tsa lona le dingongorego setsha gore ga wa bona setsha o sa apply tse o iswa phalape o iswa serwe o iswa kae le kae ke dikgang tse re tshwanetse re di tsibogele ebile re di tsibogele ka bonako
motho ha apply-etse setsha jaanong ha re simola re mo tlatsa le naga re mo sota re mo humanegisa re mo tsa motho ho jalo ke selo se sa letlelesegeng gone mo ga go amogelesege setho hela re beele molao ko thoko setho sa reng a sa re go siame gore re dire motho yo mongwe jana ha ile gore ga go a siama a re emiseng gone mme engwe ke kgokgontsho yele yona ya amileng go botlhokwa kana kgokgontsho ya bo mme segolo bogolo ena le go rotloediwa ke lehuma le go sa ina sepe ga bone ba bo ba patela sa gore ba nne mo kgokgontshong ba sa tswe ka gore ene mokgokgontshi wa gago ke eno e le gore o je gape ke ene a tshwantse a rekile dijo gone mo go bo go paledisa ha gongwe o go baditswe o bo o hitha o sa bolelele batho ka gore gape le ha o ka ba bolelela thuso ya gago ya go nna eng o ithobogela gone ya mme ha go na le tse e leng gore go tshwanetse go nne le tsibogo ba sepodisi ba tshwanetse ba tsiboge ba tsiboga ka go leka go hema ka gore ha gongwe matshelo a batho a lathega mo diemontse re tshwanetse jaanong ebile gongwe mo di-police station re nne le mo go teng specialized units makalana a hapegileng a itebagantseng le petelelo le kgokgontsho ya bo mme kana kgokgontsho ka bong go botlhokwa gore dilo tse re di akantshanye re te re di rarabolle mmogo le na le megopolo le na le dikakanyo le na le ka ha le bonang gore dilo tse di bakwa ke eng kana di rotloediwa ke eng mme re batla megopolo eo e tswe re e sekaseke rotlhe re te re kgone go emisa dilo tse mongwe le mongwe o tshwanetse a tshele ka phuthologo a tshele a sena poiho a sena ope yo mo kgokgontshang a sena ope yo mo tshosetsang ebile le yone puso kana e kgona go kgokgontsha ha e sa dire dilo sentle mme re tshwanetse re emise kgokgontsho re emise e tswa ko pusong re emise le mo magareng ga rona mme ke dumela gore re tla tshwaragana rotlhe ke ne maloba ke ra ba sepodisi ke ba ra ke nna ha batho ba shakgetse ga ngwe ba shagaletse nna ba batla go bopella ba tla go mpolelela gore ba tenegile ke ba kgopisitse ga ke batle go bona ba lotswe ka dishammoko a ke re ga ba tshola dibetsa ba batla go tla go nna go tla go mpolelela tšhakgalo ya bone jaanong dishammoko ke tsa eng mo go bone ke bo ke kopa mapodisi ke re ha batho ba le mo seemong seo lona se le se dira yang go go bone le se ka la tsamaya le tshwere di-tear gas le se ka la tsamaya le tshwere dishammoko le se ka la tsamaya le tshwere letsela le le tsamayang go te mo leineng la ga tautona ga le sa phatalele ra le hula nna la melina le se ka la dirisiwa jalo ke bo ke ba ra ke re ha le tsena go go bone le ta le sa tshola dibetsa le ha le dishamboko le buisana le bone gore la re le batla go bopella le ya go gwene la go mmolella mahatla a lona a ke re ga le thubi sepe mo tseleng a ke re ga le betse ope ga le tiki sepe le tsamaya hela ka kagiso rona re tale escort hela gore re bone gore le goroga sente le dikoloi re te re di emisa re bona gore di toga di le thula gore le go goroga ko le yante le go supa tšhakgalo ya lona go go yo le mošakgaletseng kana mapodisi ha gongwe ga ke itse gore bone ba bo ba tenwa keng ha ngwe ga go a šakgalelwa bone
ke ra ra le shakgaletse nna jaanong le tshwantse le itewe ke mapodisi lona le bata nna kana le tshwantse le teko go nna yo le mo shakgaletseng mme ke sone se ke se buang le lona kopo ya mehela ke gore kopo ya mehela mo go lona ke gore ha re shakgetse jalo a re bopelle hela ka kagiso jaaka re tumile ka kagiso re go bua mahatha a rona re go supa dingongorego tsa rona re sa thubi sepe re sa senye dikago le ditlamelo tsone tsa rona tse e re ha re tswa kwa jaanong re bo re nya mme re mmoleletse re tabo re mo lepile gore a o ta tsiboga mme ke a le thomamisetsa go tla nna le tsibogo se se ra gore mo lehatseng le la lona phuthologang tselang ka phuthologo mo difouneng le bue hela ga gona ope yo le reetsang gape le ope o ka le reetsang o ta ba le reeletsa gore a ta a ire eng ka thetso eo ka ga e ka ke a bereka gope phuthologang betso mo hatseng la lona phuthologang le bue mathata le sa kgabise le sa tshosiwe la bue mme ebile ga le bona gore o ka re ga ba go rose sente ko gonne le bopelele le te ko gonne le te go a bolelela nna ke dumela gore ha re ka bereka jalo re tle go tshela sente ebile re tle go baakanya diemo di-ministera tsa lona ke tse le di bone ga se beng ba lona ke lona beng ba bone ba utlwa ka lona mme ba tle go taboga thata ba tabogile ga morago ga dikeletso dikgatlhego ditshwanelo tsa lona ke a le leboga batho betso ga modimo a le babalela ke a itse gore le rapetse le itimile dijo le rapela modimo le lopa gore a ko letsatsi le goroge le go ta nna le puso e ntšha e gongwe e tla utlwang gore la reng ya tsiboga mme ke a le thomamisetsa gore e ke a lona tota e ke a lona ra go dira gotlhe mo go ka dirwa gore dilo di siame mme lona ba mahalape ka ebile ra itsane ga ke dumele go na le se se tale kgoreletsang gore dingongorego kana dilelo tsa lona dikgakololo di goroge ko go nna mme ke a le leboga batho betso pula 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 re lebogile tautona re lebogile tautona mme mo nako ya gompieno ke a go neela bana ba Tamotšha motsotsonyana hela gore ba te ba neela tautona se ba se mo tshwaretseng pele ga ka tla dira vote of thanks Tamotšha primary ke kwa tautona se ne se kwele teng ke le ha metsotso e seng ya kana ka eng bonna jaaka tautona advocate Duma Boko a na araba dipotso tota tsene di tswa mo banneng morago ga tekodiso ya gagwe e na buisa jalo banni ba motse wa Mahalape dingwe tse tautona di gateletseng ke gone gore jaanong tsa di amileng ka nako ya gagwe ga se tsa supa gore o na le keletso ya go emela botautona o supile jalo gore wa go gatelela tota gore 300 pula o tshwanetse gore a lebagane jalo batsadi ba ile gore ya re ngwana a tsholwa hela a ba
tlhokomelwa jalo ke motsadi wa gagwe mme o tla ba tlhokomelwa ke puso mme tseo di lebagane le lephata leo la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana le le gore lo okametswe jalo ke mme Nono Kgafela mo palamente yo e thopetsweng gone mo palamente yone e leng teng ka kwano. Tautona Advocate Duma Boko o tlhalositse gape ka madi a 1,800 pula 1.8 a bagodi mo nakwa gompieno ba ba tseneng ke bana ba sekolo sa Tamocha ko Tautona tswang kwa tseneng teng tota primary ya gago. Kana phalafala la maletona le ja le ikgorosa kgokong e tonanyana e se hata se maibe e le rong ka re tla kwa phala khala motho o monna Tautona mongame ke a go dumedisa o dumediswa ke nna senang phatswane sa morwadi a kgosi se bonang matlhong bojale bo a loga a re tsatsi la gompieno phalafala ga ke a tla go boka ke tsile go tsatsanka o nkuta thata motho a le motona ba ga mmangwato ruri le bagaka lo a lositse ngwana la a lositse Tautona a lefatshe la Botswana motho e ketena le di ya masaka go phatsima inamolo sa tlhogo tšampa kgala motho o monta e re o tshwere teo o e tshware se monna tia o tseye molamo o leleke tlala ga se tlala lebekebeke motsetse o jaka lesogo kgala motho o monna o kgaleme ka tšhakgalo tiriso ya ditagi lefatshe la Botswana le kgabile ka ditalente re bone jalo maloba le tsile tebogo a sia banna ba le batona maabane le gone re letse re bona dipitse di raga tlhako ko moseja ko Egepeto Rose Branch a sia banna ka sekuta le sego tšhombo mmabonta a Botswana kgala motho o monna ke re nelwa ke pula mongame Tautona kgomo tsa go di tsale mahatla ke go bokile mongame kgarebe ke boela morago kgala motho o monna By the beginning of education, President Dimaboko was a student at my school. I said my school. The president studied at my Tamucha with a mind so sharp like a razor blade, with curveballs that he stepped on like stepping stones. He is now my boy. Yours is a story of patience. Yours is a story of tenacity. But above all, yours is a story of humble beginnings. If hope was a person, you are. If faith was a person, you are. You have taught me as a boy from our own Mahalape that we can be just anything. Thank you, Mr. President, for the Child Welfare Ministry and basic education. Thank you, Mr. President, for teaching us the power of perseverance and education. I have zero balance on my account. But if I had, I would buy you the brightest flowers and adorn your faded haircut. For you have brought love and hope to our motherland. Rise and rise, my boy. Rise and rise, Mr. President. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President, for being our role model at Tamucha Primary School. Thank you. Legofi batsadi bana ba rona ba dira bontle fela thata. Bao e ne le bana ba sekolo sa Tamocha Primary
ko Tautona Advocate Duma Boko a tseneng teng sekolo ba ne ba mo nela jalo special performance ba ne ba kopile jalo gore ba go mo performela mme ebile maboko a bone ke bone gore ba kwadile mo go hapegile ebile ba ne ba mo anela Tautona Advocate Duma Boko ebile o na tsa jalo one maboko ao ke dumela gore ke maboko a ile gore le ene a mo khumile thata mo pelong ka jana a tsene jalo ko sekolong seo mengwe ya melaetsa ya maboko a ke gone gore mongwe wa mmoki wa ngwana wa mosimane o na supa jalo gore gore Tautona Advocate Duma Boko ba buletse dikgoro tota gore jaanong mongwe le mongwe ngwana wa mosimane kana ngwana ope wa mosetsana hela kwa leng teng kana sekolo sepe se go tseneng teng go sa kgathalesege gore ke se se ntseng ja se go bulela dikgoro tsa gore o ka nna sepe se e le gore wa se eletsa mo botshelo ke ka go ntseng ka teng ka kwano ke ne ke setse ke tlhalosa jalo gore mo puisanong ya gagwe le banni ka kwano Tautona Duma Boko o na supa jalo tse dintsi thata gompieno go tsena jalo ba Madiba Senior Secondary School ko Tautona Advocate Duma Boko a tseneng teng sekolo sa gagwe tota sa Senior Secondary School ko Madiba le bone ba mo diretse jalo mo phuthelwana o hapegile e le performance ba batla go dira ka tsela e ntseng jalo ke dingwe tsa ditiragalo tse di ka kwano motho wetso mo motseng wa Mahalape go tsena jalo bana ba sekolo sa Madiba le bone ba tsile jalo mme re ta utlwa gore a bone ba taka poko kana ba taka mme ba tshwaretse Tautona mo phuthelwana wa go mo supegetsa gore o ba buletse dikgoro mo botshelong jwa bone ke bana ebile se kgatisa ke gore ba ne ba supa jalo gore ba itumelela Tautona go ba tsile ka lephata la thuto go tswa ko moding le tamelo ya bana la basic education and child welfare le le eteletsweng pele jalo ke mme Nono Kgafela ke dingwe tsa dikgatsele gore di teka kwano Tautona ha simolola pego ya gagwe tota kana tekodiso wa gagwe o na bua ka lone lephata le bile a tsere nako e ntsi a tlhalosetsa banni ba ka kwano gore ke eng a le dirile le gone gore batswana ba tshwanetse gore ba le tlhaloganye ka tsela e ntseng jalo ke ka go ntseng ka teng gone ka kwano gone mo Mahalape santse le gone ha khoteng ya Mahalape motwetso o lebile Botswana Television Duma Duma Boko Duma Dumalana Duma Duma Boko Monkana ko tsharo ga le mena kana ke mosimanyana a ke itsile le mahoko Dumelang ke a dumedisa tlhantse be lo retse ke qabanyang ko le molom ke gopola ke sa le mosimanyana ke eme go akgola phorogote ke eme go akgola monna tota kgaola motho o monte Mpente takete ka khole mototegi Tautona Advocate Gideon Duma Boko banna ka ditjale banna ka dijase basadi ka ditjale botlo go pusa le dikokoma le ditlogo ka re mpente takete ka khole sekao sa setšhaba motlhola maraka ka matlhale mauta boitumelo mo pusong Tautona yo rategang o pelonolo ke ema ke re that's my boy That's my boy. That's my boy. Karo phorogo tholetso lo khoma thogo se matsutsu ba supa bogale khalo la matsatsa. O mo rwadile ka gala ke monna le motsetse. A o ponki se ponkana se khurumelo se metsi a monate. Motho wa methe khaola ke gute. Karo utsila mo go thoron polo a ga e tshoko bolebelebe. Ka tha ke thomileng teng ba rena ke khotselo matutu ba jela ba re tedi. Rena ba shimane ba re heta hela. A o suthu Totale kila re bona ka itiro tsa ga Duma Boko go motsa matsetsa le thafula ka re ke a khulela ka diphatso se bona se porogona malla go thosa number 1 se bone no go rakalla go dumo ga ta se ke ga yona nna ka le bitsa ke bidio a sa rale ke maloma go di mphepempe ke tshilise ke pherere ke a baba ke le shogo ke a loma la ke mmito a le go stokolla ke la ka molala ke khatsala nna ke mothaoloso Karo kharaka tsane ke tema na go epa ke batho ba sika lo sekula go boraka jano ka tse pedi di ela ntlha e leng kgaola motho o monte ka
re ke se lebalo a kgola mme mmagwe duma ke re mma re tisaditse taemane e ta phatsimelang ditšhaba tsote ke re taemane e tsaletswe motseng wa Mahalape kgoteng ya Thosawane. (1970), a year of wanderers. A boy was born, risen, raised, bred in Mahalape. This boy, during his school, he was excelling. He was glittering, glimmering. Teachers acknowledged that. They appreciated that. They saw that. It was in 1982. It was in 1982 when Gideon Boko started his schooling at Madibe Senior Secondary School. It was there then during his interim that he exuded his intelligence, creativity, and determination to succeed. Duma Gideon Boko was an active member of the debate and poetry clubs in Madiba, where from an advocate was born. It was in 1986 when we saw him completing his final years at the senior school in his senior level of education. And to no one's surprise, we saw him excelling spectacularly with first-class results that had enabled him to go and venture more at the University of Botswana. Not to only that, we see him having the desire for more superior procurement of academics, that he was there then fueled with adrenaline that served as a catalyst in him to go and push further at the Harvard Law University in America for him to come with his master's in law. Further nurturing his passion, he entered into the political arena where he faced a lot of significant challenges, being skepticism and resistance. But each time he believed that a united front was essential for him to change for a meaning. Each time he has risen stronger, showing to us and implicating as an expiry to us that setbacks are not failures, but ways of learning, and it opens new opportunities for learning and working hard. Today, we do not only want to celebrate Advocate Duma Boko as a leader, but instead we want to celebrate him as a symbol of hope for today, tomorrow, and the unknown that is to come. We humble ourselves before you. Thank you. He said, none other to nobody's surprise, that ke mofoko diwalona. We nurtured this boy. We love this boy. And this boy loves us. That's our boy! Join le bodiragatsi jalo jwa bana ba sekolo sa Madiba Senior Secondary School ko ke tlhalositseng jalo gore Tautona Advocate Duma Boko o tsenite secondary school le senior secondary school ke yo jaaka o mona jalo mo ditshwantshong tsa gago a ba dumedisa a ba nela jalo lono lerato ebile a ba supegetsa jalo gore o tswa go no ebile le bone ba ka kgona go dira jaaka kgona go dira me ebile o supegetsa bone bana ba gore kana mo botshelo dilo tse di botlhokwa ke go tswelela o ithuta thata ke ka mo jaaka ne ke tlhalosa hape le bana ba ba tsena gore le phatala le dirile la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana ke le phatale le golagana le go tamela ngwana go tswa ko bonnyenyaneng hela ha sena nna a tsolwa go ithela go tsena sekolo sone sa thuto go tswa gone ko modi ke ka ile gore Tautona o ntse ka tebile ke yo o batla go ntsha le ho ka bokhutswane kana kile ya re mona go ya morago hale ke bo ke abela dikwele dibuka dikwele tse di go ga borone tse di kgolwane le tse dinnye ne ka ba ha dibuka ha ke tshwanetse go tswella ka thulaganyo e puso ya boemisa
ka mabaka a ke sa itseng mme jaanong ba Madiba Secondary School sekwele sa Metota ka ke tshwenyega ka maduo a dikwele tsotlhe mme segolobogolo a bone ke tla ba tlisetsa dibuka di le 2000 gore di tle ko library ya lona ko sekolong le nne le se le se bala ba Tamocha Primary School ba le bone e leng ba ko ke tseneng teng ke tla ba neela di le 1000 ke dumela gore mo malatsi a mabedi a mararo a tang di tshwanetse di bo di gorositswe ko dikweleng tsa lona mme ke lebogela botswerere talente tsholohelo e ke e bonang mo go lona mme ke batla go le ruta le go le lengwe hela la sekgowa le bidwa genius mme ke bo ke le go ranolela. I'm going to give you a definition which you will not find in the dictionary. This one transcends, it's above the dictionary. Genius, that rare and unique combination of restless energy, prodigious intellect, and stern discipline. That's genius. If you have these three things, a restless desire, an energy, an impulse to learn, an intellect that is receptive, absorptive of learning, and discipline, stern discipline, then you are genius. I want you to be exactly that. I love you. Thank you so much. Bana ba dikolo tse a tseneng teng e le ba Tamocha Primary School ga mmogo le sekolo seo sa Madiba Senior Secondary School a supa jalo gore wa go ntsha dibuka di ka nna 2000 tse di lebagane jalo le baithuti ba sekolo sa Madiba Senior Secondary School mme a supa jalo gore wa go ntsha gape tse 1000 tse di lebaganeng jalo le baithuti ba Tamocha Primary School. Mo nakong gompieko ra go tsaya jalo mo palamente wa kgaolo ebile le tona wa dithaeletsanyo re David Sire gone ka kwano ile no tantsha malebo mo tshokologong ye mepele ke le moge tautona Comrade President, Mr. President, Advocate Duma Boko, ke le moge le matona ote Baba Hano and the assistant ministers ba ileng gore ba tsilele tautona le matona a pele ke le moge le mapalamente ba ba ka tswang ba le hano le mapalamente a pele dikgosi tsipe le marara botlhe ba ileng gore ba teng hano, honorable councillors botlhe ba ba hano, baruti babereki ba goromente ka maemo a lona le go thatologana ga maemo a lona ba VDC le lona morafe mme ke di dumedise mo tshokologong yeno ka pula. Tautona le nna ke itumetse thata gore tsatsi eno o bo tsile mo motseng wa Mahalape le phuthego ya go ya ntha. Indeed dilo ka bontsi di simologa kana di hella be di bua di simologa mo motseng wa Mahalape. O helleditse ipapatswa ga go ha o simolla yaanong thulaganyo ya go busa gape mo Mahalape ra go leboga kase me gape ke tse tsonoye ke leboge batho ba Mahalape gore be le ntophile le party
ya ga Comrade President Boko ka dipalo tse di gakgamatsang. Me gape ke leboge ka gore tiro ya me ke go leboga ke leboge gape ene Tautona gore sa ntlha ba tile mo motse wa Mahalape, sa bobedi a ba ntirile tona ko ofising ya Communications and Innovation. Mr. President, maphakela yana ne ke lebetse sengwe ko Tidimalo. E ne ile santa ke a gakologela kolo yentsho e tsamaya ko Tidimalo. It brought joy to the people of Tidimalo. Thank you very much. Me gape ke utule ba bangwe ba re Tautona nka ba go isitse ko botsogong. Ke boammaaruri ya me ke le tlhalosetse me kana se ke ntse ke se tlhalosa ko parlamenteng lebaka le le hitileng. Parlamente ya bo 12 ya neng hela malobai ne go sena ngaka le ha batho ba le ba ne ba bitswa doctor ne le ba doctor ba sele. There was no medical doctor. Ne go sena ngaka ya batho ko parlamente ya no ke sone se ne nna ka dithuto go nna ke mo engineer nna se ke se dirang ko le phatella botsogo ke go tisa ya ka Tautona ntsa buare tisa maranyane tisa se gore yano le khone gore le thathubiwa le kgakala madu a lona a neelwe ba bangwe ba sekaseke go lete go bone botsogo jo bo botoka ke yone tiro a meyone ko botsogong. Jaanong nna ka dithutego ga ke bone balwetse ga ke letelo lo bona balwetse. Jaanong ke sone se neng ka itumela thata ha Mr. President a appointa Dr. Modise gore ate ile specially elected MP ile ene ngaka hela ko parlamenteng. Jaanong ke ikemiseditse gore ke a go bereka le bo Dr. Modise ko health le ba maphata otlhe bone ba haba ka gore tiro ya me nna ke gore yaanong ke ire gore bone ba le he dithuso ka maranyane ke yone tiro hela ka ko Ministry of Health ne ke ba direla gore ba khone go bona balwetse ebile ba lahe ba dirisa maranyane nna ne ke ba tisetsa maranyane ke yone tiro ya me. Yaanong I thank the president ka gore ha ngo ga re lwena o itese to be led and ke bone gore Tautona gore a re ntse ka tsikile a ba bona gore nka sutwa sente ke lebeletse maranyane le ha tshele lothe ka jalo ke yone tiro ya me en chargeano. However, Mr. Speaker, ke lebetse bile ka re ke kopala ho ntse Mr. President, me ke wele ka kgantsa motso wa Mahalape. Ke a itse gore o tswa mo motseng wa Mahalape. Ke a itse gore o tswa mo motseng wa Mahalape. Me go na le thulaganyo Mr. President e dirilweng ke bone batho ba ba Mahalape e bidiwang Mahalape Development Plan 2032. E sala e dirilwe bogologolo ke yone ke driver ke le mo parlamente Mahalape Development Plan 2032. Yaano ha gongwe ha ne e buiwa pele go 2032 na go lebega go le kgakala dithopo tse di latelang di ka 2029 ha re tsoga go 2029 go tabo go setse dingwaga di le tharo gore re goroge ko torong ye ya batho ba Mahalape. Jaanong Mr. President ditoro ye e sala yemi over 20 years re ntse re yemi toro ya batho ba Mahalape e sa diragadiwe. Ha ke go ha sekai ko godimo ya ka VDC chairperson na bua ko godimo mo dikeletsong tsa batho ba Mahalape ke gore re laole metsi a pula mo go tweng the implementation of the stormwater drainage master plan, because the master plan is there. Ya ne thoka gore e hiwe madi e diragadiwe batho ba Mahalape ba khona go nna sente ba sa tshungwe ke pula. Se sengwe vocational training center ene o ka le mo gore ka gore go mo ke plan dio tse tsotse tse ke di buang tse di na le mealo ebile gape anong di na le ditsha tse di sigilweng tse di beetsweng dilotse. Re na le setsha sa vocational training center sa VTC kutule o bua maloba ka VTC mo goromenteng yo mosha le ma apprentice ke sone se re se batla mo motse wa Mahalape re bete re ntshe banana ba mo mekgwatheng re ba ise mo tirong ya diana. Western bypass tsela e tsamayang ka ha e ntsha di mosuke
wa dikoloi mo gare ga motse wa Mahalape e tsamaya ka ga Tautuna ka jaanong tsela e ra e bata le yone gore e diragadiwe stadium mo motse wa Mahalape ga se fire station ya ka bua gore ne gona le mollo maabane le ditsela tsa rona hela mo motseng wa Mahalape le sekwele se sengwe ya ka utwa bana ba bua ka sekwele sa Madiba setse se tsohetse re thoka sekwele sa bobedi sa senior secondary se sa teng se teng ka kwa Mr President re thoka le dikgang tse di amang di street lights mo ke maoko a se tshwanetseng gore se tsentswe mo planning ya gore Mahalape o tshwantsa ba ntse yang ka 2032 yaanong ke tsone dikgang tse di re tshwenyang se sengwe Mr President kana re ne re na le thulaganyo ya Transitional National Development Plan e setseng ke re risitse batho ba gore mo go yone ne re hilwe madinyana a le mme le le kanang ka 120 million pula le leng gore gate re te go dira try and implement Mahalape stormwater master plan and how level master plan ya teng in terms of value ka estimate ya teng it goes around 2 to 3 billion pula and how neetswe 120 million gore a gore ra go ira mo go nyenyane re neetswe gape ebile ra leboga le sekwele sa primary school mo motseng wa Mahalape sekwele seo se ya ko Mahalape East ko Flower Town phase 2 re neetswe gape ko diteraka ko dikoloi tsa mo go ba di tabong di pheka teng mo motse wa Mahalape under Transitional National Development Plan ha o tsena ko ga boronu go about 5 kilometers pele o tsena mo motse wa Mahalape go nna le dithabologo tseo go no ho yaanong Tautuna ne re kope gore tsonetse bogolo di diragadiwe ka bonako jo bo kgonagalang ra itse gore gongwe go ne go sa sala melao morago ha ngwe go utwa go tebo diemo ba hilwe madi othe mme ne re seka khanye gore bogolo tsonetse tse ne re di soloheditse batho ba Mahalape ka ke bua gore ba na le lebaka ba sa di bone bogolo ba di bone gore re yaanong ha re ya go lenaneo la dithabololo be ke kgona gore re bueleletse ba gaetso le Tautuna o se tsa thalositse gore kana ba bangwe ba taba re Tautuna o tswa Mahalape gore a re sengwe sa ta Mahalape nya ga go nna yalo se Tautuna ebile ke itumetse gore o se buile ha gore sa tasking a se diri ene ka gore o tswa Mahalape ke gore yaanong ha re setse re submitile diotse mo National Development Plan ene ha ka dintsha ya ka na bua ka tsela ye neng ntshitswe yaanong ene ha ka dintsha so rona tiro a rona nna le Honorable Nyathanga tiro a rona ke gore yaanong re tshware yone planning e be re lwa ka yone ko parlamenteng gore e tsengwe mo lenaneo la dithabololo e re ha Tautuna a bone madi tiro eo e diriwe la ntshwara ke yone tsamaiso e re yang go e sala morago ke yone e re tsang gore e ta re tisetsa puso ne ke re se sengwe pele ke tsama Tautuna na bua gore Mahalape wa phatsima ko parlamente re tshwere Tautuna re tshwere minister re tshwere assistant minister me kana re tshwere le speaker Mr President dithapelo ko rapetse o tswa ka ga thoma dithotse ka ga yaanong ebile a gongwa batsadi ba go ba gone jaanong re ko rapetse senior ke no le Mr President jaanong le ka bona gore Mahalape o tshwere ne go tshwanetse go nne jalo ka gore ha re gakologela ko re tswang teng ba gaetsho re palame stage se nna tota le ene comrade president stage se re se palameng se sa agilwe ke banna ba bangwe ba ebile nako a teng ga gongwe ne ke ise ke tsholo ka nako ya bo Kenneth Koma ka nako ya bo Mareledi Gidi ka nako ya bo OK Menyatso ka nako ya bo the late Billy Makuku ka nako ya bo Dr Harry Tlale ke batho ba eleng gore ba ne ba aga letaraye e le bona re palame gompieno ya me unfortunately mo go bone comrade president will never be the president of this country and I will never be a minister of communication and innovation because bone ba tlhokagetse ha ba bonus ba gaetso ga ke batla go tsaya nako yaanong ke dirisa dithata tse ke di filweng ke batho ba Mahalape gore kana kwe yaanong ke laola gore tiro kana phuthego ya kgota e neng e buisiwa ke Tautona mo motseng wa Mahalape tsatsi eno e tsile go bokhutong ke a leboga
David Sere jaaka ne a tlhalosa jalo tota ntsha o ne malebo re David Sere o ta tlhaloganya jalo gore ke mo palamente tota wa Mahalaphe West ebile gape e le tona wa communications and innovations tsone tseo tsa dithaeletsanyo tota mme ke mongwe wa batho ba ile gore gantse ke bereka mo kgaolong yone ka kwano yone ka kwano ke setse ke ile ka bega jalo e le gore o dirile mo go Excellence Awards tse e le gore di lebagane le dikolo tota tsa Mahalaphe West tse e le gore o berekela jalo mo go tsone ke tlhalose jalo gore motho wetso o lebile Botswana Television mme jaanong go raya gore pego tsa rona kana dithulaganyo tsa rona go lebega jaana jaaka di ya bokhutong jaaka o bona kgota meeting jaana le one ya bokhutong e ne e buisiwa jalo ke Tautona Advocate Duma Boko ana patilwe jalo tota ke matona ba ka heta lesome ba ba tswang jalo gone mo kabineteng ya gagwe Tautona dingwe tsa buileng ka tsone ka go harologana jalo sena se gatela thata ke yone thokomelo ya bana tota